بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعراً واجہ آدم حقانی کتاب نامند درون من بزگروں کھار کنین ان شعر نامند شاعر تبکالی بشیر اسرت بیدنجو۔ من بزگروں کھار کنین گوکام تھی مارے کنی من پھولو سینگارے کنی شاردست رہوارے کنی بندہ نما وارے کنی من گوانکو کوکارے کنی من زیر و شتارے کنی من آہو افارے کنی وجنا چگین سارے کنی جانا وتی خوارے کنی جوہانا کتارے کنی من ساپ پلگارے کنی تئی اشترام بارے کنی پرتو من ہم بارے کنی پرتو من روزگارے کنی ناماتی وازدارے کنی ناماتی وازدارے کنی من بستگن سیکیں ڈگار من پرشتگن ترندین تلار من تراشتن کوہو اگار من گوہتگن کل بنڈدار من کہنو جو کرتن تیار بندانا من کرتم قطار کوران چے آرتم بتار پاد مال کتم من مور و مار آپ کرتگن من بندان سوار خاک مان کتن زبرین زوار من گو کو تو میں ذمہ دار من سبز کتم پلین کشار درچ کشتگن من بے شمار جوڑ کرتن من ملگزار من پانگو من پہردار آپ داتگن من درشدار آپ داتگن من درشدار من ہمردا کرتن ہزار من ہمردا کرتن ہزار لیمبو انگورو انار لیمبو انگورو انار من جوڑ کتم پلیں بہار من کرتگم پرتو تیار من بد کرو تو واجکار انگ کنے دیما تھار پرتو تچوں تاگے کنی ڈنو ڈلام باغے کنی حامین اور ماگے کنی دانا شپا زاگے کنی من واس جو پاگے کنی ریشم ترا پاگے کنی وابجاہ تی شاگے کنی وت بندرا راگے کنی نیست منا پچما گورا من سردرا من جاندرا نیست منا پچما گورا من سردرا من جاندرا نیست منا پچما گورا من سردرا من جاندرا وت نشتگون روچے سرا پرتو میں بندین کافرا روچے تو کائے چکرا گنجیپ سیاہیں موٹرا گنجیپ سیاہیں موٹرا کٹ لکو بیکو کیسرا روچ ہچ ملگی واجہ ترا روچ ہچ ملگی واجہ ترا حقانی گشتگن آدم ترا حقانی گشتگن آدم ترا وابا تو پات کم بزگرا وابا تو پات کم بزگرا وت بارت وتی کارے برا وت بات وتی کارے برا ہا کاڑے مدن نو کسرا ہا کا مدن کسرا والسلام۔